Nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho uyu munsi ku itariki ya 11 y'ukwezi wa gatatu 2026. Ikaze mu makuru yacu kuri munsi dusatira umugoroba amakuru akomeye cyane. General Alain Guillaume Bunyoni yabaye mushikiranganje wa mbere cyangwa se ministre w'intebe mu gihugu cy'u Burundi yari amaze igihe afunzwe ndetse ubuzima bwe bwari bwaratangiye kujya mu kaga byavuga ko ashobora gutakaza ubuzima isaha n'isaha. Yajyanwe mu bitaro bya Gitega, ajyanwe mu bitaro hirya no hino mu gihugu kugira ngo barebe ko babungabunga ubuzima bwe muri rusange. Hari inkuru nziza rero ku buzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni ndetse amakuru hari aravuga yuko yamaze gufungurwa. Byagenze bite kugira ngo General Alain Guillaume Bunyoni aze gufungurwa? Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari itangazo rikomeye rimaze gushyirwa ahagaragara na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko mu minsi mike aherutse gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda harimo n'abajenerali bane ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange RDF nk'urwego General Mbaka Muganga, Major General Vincent Nyakarundi, Gashugi Stanislas ndetse na Lucky Karusisi. Hari amakuru akomeye cyane n'itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House rireba abanyarwanda bose. Ngiye kurigaruka mu kanya gatoya, ariko mbere gato yo kungaruka kuri amakuru yombi reka mbanze mbahe inshamake yandi makuru ingenzi agezweho. Amakuru avuga yuko abasirikare b'Amerika barenga 140 bakomerekeye mu ntambara ya Iran. Abasirikare barenga 140 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gukomerekera mu ntambara iki gihugu gihanganyemo na Iran. Ibi rero ni byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Intambara ya Amerika Pentagon yitwa Sean Parnell, wagaragaje ko abenshi bakomeretse byoroheje ku buryo rero hari n'abasubiye mu kazi. Ati kuva iyi ntambara yatangira abasirikare bagera ku 140 bakomerekeye mu bitero byagiye bibagabwaho mu minsi 10 ishize. Parnell akaba rero agaragaza ko abasirikare 8 muri abo 140 ari bo bakomeretse bikomeye ndetse bari kwitabwaho, ariko abandi bo batangiye no gusubira mu rugamba. Iyi ntambara rero yatangiye ku 28/26 ubwo Iran yagabwagaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel byahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei n'abandi bayobozi bakuru barenga 40. Mu kwihorera Iran nayo kandi yagabye ibitero byakwirakwiriye hirya no hino mu bihugu byo muri Burasirazuba bwo hagati ibarizwamo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato kandi kujya kuri ayo makuru kababwire ko Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero cyagabwe Goma gishimangira ko ibyahungabanya u Rwanda biri hafi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice yagaragaje ko igitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryagabye umujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'igihugu biri hafi cyane. Mu rukera rwo kuri wa 11 werurwe 2026 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone mu gace ka Himbi gicirwamo abantu batatu barimo Umufaransakazi Karine Bouisse wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yihanganishije umuryango n'inshuti n'abakorana na Bouisse asaba ko itegeko ry'ibikorwa by'ubutabazi ryubahirizwa, umutekano bari kwita ku bari mu kaga ukarindwa. Bwana Macron yagize ati ndasaba ko hubahirizwa itegeko rigenga ubutabazi n'umutekano w'abakozi bakora batizigama kugira ngo rero bakize ubuzima bw'abantu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko yamaganye akomeje kandi urugomo rukorwa n'impande zose kandi ko imirwano igomba rero guhagarara kugira ngo imishyikirano ibeho. Uyu muyobozi rero ibukije ko kurinda abitanga kugira ngo rero batabare abari mu kaga bagomba rero kurindwa, ariko nka Perezida Macron nawe kandi ntiyagaragaje abagabye iki gitero. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje ko bitumvikana ko abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse, kandi hari amakuru n'iperereza binazwi ko ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze igihe rigaba ibitero byinshi cyane bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa se iperereza ku haturutse igitero cya drone cyagabwe Igoma mu gitondo cy'uyu munsi kishe abantu batatu barimo umuturage wa EU. Ibiro bibaye mu gihe kandi makuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro rya FARDC biri kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uwera Jean Maurice yagaragaje ko
iki gitero cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC, agaragaza ko kuba rero cyagabwe hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana ko umutekano warwo ushobora kandi guhungabana. Yagize ati igitero cya drone cyagabwe i Goma uyu munsi gishimangira ikibazo kiri hagati y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe u Rwanda kandi rushyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenywa hashingiwe kandi ku masezerano y'amahoro ya Washington iracyakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa Uwera Jean Maurice bugaragaza ko u Rwanda budakwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe kandi ihungabanya ry'umutekano warwo biri hafi y'umupaka nk'umutwe w'iterabwoba FDLR bitarakurwaho kugeza magingo ngaya. Yani makuru reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame yaganira na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku mutekano w'akarere. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahuriye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris ku itariki ya 10 Werurwe 2026 baganira ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Mukuru w'igihugu rero yagiye mu Bufaransa mu nama mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu bikorwa bigamije iterambere mu rwego rwa gisivile, yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma n'abahanga mu bijyanye n'izi ngufu. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byasobanuye ko ku kibazo cy'umutekano muke mu karere Perezida Paul Kagame na Macron baganiriye kuri gahunda z'amahoro zigamije kandi kurandura impamvu muzi zacyo. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyiye amasezerano y'amahoro i Washington DC mu mwaka ushize bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byemera gukemura amakimbirane bifitanye. Aho niho leta rero ya RDC yemereye ko izasenya umutwe w'iterabwoba FDLR n'imitwe yitwaje intwaro iwushamikiyeho. U Rwanda narwo rukabona kandi gukora ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka kugira ngo umutekano warwo udahungabana. Iduha muri Qatar naho kandi hari hakomeje ibiganiro by'amahoro bihuza leta ya RDC n'ihuriro rya AFC/M23 bigamije gukemura amakimbirane hagati impande zombi guhera mu mizi kugira ngo intambara izanganishije ihagarare burundu. Nubwo leta ya RDC itubahirije amasezerano y'amahoro ya Washington n'amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha, Amerika na Qatar, u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bashimangira ko izi gahunda z'amahoro zakemura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Leta y'Ubufaransa yashyize imbaraga muri gahunda yo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi mu karere mu nama mpuzamahanga yabereye kandi Paris mu Kuboza 2025. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byemeye gutanga miliyari 1.5 y'amayero yo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu bihugu by'abaturanyi. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga rero byahize uyu muhigo mu gihe kandi umuryango w'abibumbye wagaragazaga ko muri miliyari 2.5 z'amayero zateganyijwe gufasha abagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse 16% gusa. Icyo gihe leta y'Ubufaransa yagaragaje ko yifuza ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kigenzurwa na mama ko ya gatatu cyafungurwa kugira ngo kijye cyifashishwa n'indege zitwara imfashanyo. Ibiganiro kandi birakomeje kugira ngo rero gifungurwe nk'uko amakuru abivuga kugeza amagingo angana. General Alain Guillaume Bunyoni uyu nguyu nk'uko nabivuze wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri Kamena 20 kugeza muri Nzeri 22, yafunguwe kuri 11 Werurwe 26 nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe. Bunyoni yafunguriwe rimwe n'abandi bantu 10 kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byemezwa na bamwe mu bashinzwe umutekano mu Burundi. Umunyamategeko witwa Maître Placide Gatoto babyemeje. General Alain Guillaume Bunyoni rero yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu Burundi bitewe n'inzego nyinshi cyane zikomeye yakozemo cyane cyane z'umutekano. Niwe wa mbere wahawe ipeti rya general muri polisi y'iki gihugu. Yatawe muri yombi muri Mata 23 ashinzwe ibyaha bifitanye isano no gushaka kugira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibyo guhungabanya umukuru w'igihugu. Byaramuhamye akatirwa igifungo cya burundu ajyanwa muri gereza ya Gitega. Yari umwe mu bayobozi bafite imitungo myinshi cyane irimo inyubako n'imodoka, ariko urukiko rwanzuye ko yose ifatirwa ikagurishwa kugira ngo yishyure ibyo yashinjwaga kwiba leta y'u Burundi. Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Gitega tariki ya 9 Ukwakira 2025 nyuma y'impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zamusuye mu cyumba cyihariye yari ifungiwemo zigaragaje ko ashobora gupfa. Perezida w'umuryango APRODH uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pierre Claver Mbonimpa yagaragaje ko uretse diabete yageze ku gipimo cyo hejuru, ubuzima bwo mu mutwe bwa Bunyoni bwahungabanye cyane bigeraho ajya yumva abantu hafi aho afungiye akihisha munsi y'igitanda. Ubuvuzi bwahawe Bunyoni mu bitaro bya Gitega ntacyo bwatanze kuko yakomeje kuremba, himurirwa mu bitaro byigenga bya Kira biherereye i Bujumbura, ariko naho yavanywe nyuma y'igihe gito
ubwo byagaragaraga ko nta mpinduka. Icyemezo cya leta y'u Burundi rero cyo gufungura General Aregio mu Bunyoni gica amarenga ko ashobora koherezwa kuvurirwa mu bitaro byo mu mahanga, ahari abaganga rero bashobora kandi kumwitaho kurusha ab'i Bujumbura ndetse na Gitega muri iki gihugu cy'u Burundi. Yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yatangaje ko intambara izarangira vuba. Iran ivuga ko atari we ubigena. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko intambara muri Iran izarangira vuba, ariko Iran ihita imusubiza ivuga ko ariyo izagena igihe iyo ntambara izarangira. Trump rero bivuze ku itariki ya 9/26 agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare muri Iran bigiye kurangira, ati intambara igiye kurangira vuba, ariko niba itangira nanone ati bazaraswa birushijeho. Ibi rero yabitangaje nyuma y'uko ibihugu bitangiye kwinubira ingaruka iyi ntambara iri kubigiraho ingaruka cyane cyane mu bukungu, kuko iri kubera mu bihugu bikungahaye cyane ku bikomoka kuri petrol. Byatumye rero ibiciro by'ibikomoka kuri petrol bizamuka bikabije, biri guterwa hanini nuko intambara yafunze zimwe mu nzira zicishwamo ibikomoka kuri petrol, zirimo iya Hormuz iri hagati ya Iran na Oman. Yafunzwe kandi inzira yacagamo 20% by'ibikomoka kuri petrol byose bicuruzwa ku isi buri munsi. Ku rundi ruhande, ku itariki ya 10/26 umutwe w'ingabo wa Islamic Revolutionary Guard Corps watangaje ko Iran ariyo izagena igihe intambara izarangirira. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko nta gahunda ufite yo gufungura inzira zicishwa mu bikomoka kuri petrol biva mu burasirazuba bwo hagati bijya muri Amerika ndetse no mu bihugu bishyigikiye. Mu gitondo cyo ku 28 Gashyantare 2026 nibwo Iran yagabweho igitero gitunguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel, cyasize gihitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mu kwihorera, Iran nayo yagabye ibitero byakwirakwiye hirya no hino mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Iran kandi yahise igira umuhungu wa Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ibitaraguye neza Amerika na Israel, dore ko byahigiye nawe kumwivugana kugeza magingo aya. Byinshi rero byakomeza kugenda bivugwa muri aya masaha, reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda agaruka nyuma y'igihe kirekire hatumvikana ijwi ryawo muri rusange. Ikivuzo cya East African Community cyatangajwe nyuma y'inama ya 25 y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango yabereye i Arusha muri Tanzania kuwa 6 tariki ya 7 Werurwe. Kuri ubu imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba zo mutwe wa AFC-23 n'ihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa. Inyeshyamba zishinja kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi cyane ndetse no kurenga ku gahenge muri rusange. Kuwa mbere tariki ya 9 Werurwe mama 23 biciye muri Lawrence Kanyoka uyivugira yashinje ingabo za leta kugaba ibitero bya drone muri centre ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC rivuga ko iriya nama yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge, no kuvuga icyo umuntu yakwita mu rurimi rw'icyongereza ceasefire ako kanya. Hanyuma inashimangira ko ishyigikiye ko amakimbirane yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro cyangwa se ibiganiro. Itangazo ry'inama ya EAC kandi rivuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana ko aho ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyari cyafashwe mbere rigeze kijyanye n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, n'ibiganiro byitwa ko bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu banashimye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri ako gace. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi bitewe n'imirwano ikomeye cyane ihuza AFC-23 n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Imirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera kandi ibibazo by'ubutabazi bwihuse muri rusange. Kinshasa ku ruhande rwayo yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo bita imyitwarire y'intambara y'iro rya AFC-23. Ni imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu bice by'inyeshyamba zigenzura ndetse no mu kutubahiriza kenshi agahenge binyuze mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa AFC-23 ugaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyane cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi, nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo ibya Doha biyobowe na leta ya Qatar muri rusange. Mbere gato yuko tujya ku gitangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya Perezida Vladimir Putin, mbabwire ko muri Mauritius irateganya
kujyana Ubwongereza mu nkiko kubera ibirwa bya Chagos. Minisitiri w'intebe wa Mauritius yitwa Navin Ramgoolam mu cyumweru gishize yavuze ko Mauritius iteganya kurega Ubwongereza kubera gutinda kwemeza amasezerano yo gusubiza ibirwa bya Chagos muri rusange. Uwitwa Ramgoolam yatangaje ikinyamakuru Defi Media ati turimo gushakisha inzira zemewe n'amategeko muri dosiye ya Chagos. Yongeyeho ko guverinoma yatangiye kugisha inama ibigo mpuzamahanga by'amategeko mu gihe kandi hagitegerejwe gukora transfer cyangwa se transferi ku mugaragaro y'ubutaka bwo mu nyanja y'Ubuhinde. Ramgoolam yagiranye ibiganiro n'abaminisitiri mu ntangiriro z'icyumweru aho byagaragaye ko Ubwongereza bwatinze gushyira mu bikorwa amasezerano ya Chagos muri rusange. Ayo masezerano rero naramuka yemejwe azatuma Ubwongereza bwegurira Mauritius ibirwa bya Chagos kandi butangire kwishyura ubukode bw'ibirindiro bya gisirikare buhafite. Aya masezerano yakomeje gutera amakenga ndetse kandi birushaho no nyuma y'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza yitwa Hamish Falconer avuga ko Ubwongereza bwahagaritse iyi gahunda kubera ibiganiro bwagiranaga na Amerika muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri. Ibirwa bya Chagos biri mu nyanja y'Abahinde nko mu birometero 5800 mu majyepfo iburasirazuba bw'Ubwongereza no mu birometero 1550 mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Mauritius. Byabaye intara y'Ubwongereza hamwe na Mauritius mu mwaka w'1814 mu rwego rw'amasezerano y'i Paris nyuma yo gutsirwa kwa Napoleon. Iri tsinda ry'ibirwa ryiswe intara y'Ubwongereza mu nyanja y'Ubuhinde mu mwaka w'1935 kandi bitandukanye na Mauritius yabonye ubwigenge mu mwaka w'1968. Icyo gihe rero amasezerano nuko ibyo birwa byari kuzasubizwa Mauritius igihe bizaba kandi bitagikenewe kubw'ubwirinzi bw'Ubwongereza muri rusange. Haje kubakwa ibirindiro bya gisirikare ku bufatanye bw'Ubwongereza na Amerika byubatswe ku kirwa kinini cyane muri ibyo birwa cyitwa Diego Garcia. Abaturage bari bahatuye rero bimurirwa muri Mauritius ndetse na Seychelles mu gihe bamwe bimuriwe mu Bwongereza muri 2002. Ikaze rero muri amakuru tujye kuri Vladimir Putin, ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, akaba rero avuze amagambo akomeye cyane ku ntambara y'igihugu cya Iran, Leta Zunze Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. Putin yavuganye na perezida wa Iran mu gihe Trump we akomeza gusaba Iran kumanika amaboko atakirinze gusabwa muri rusange. Ibiro bya perezida Vladimir Putin hari ku munsi wa gatanu byavuze ko umukuru w'igihugu kandi w'Uburusiya yavuganye na perezida Masoud Pezeshkian wa Iran kuri telefone, aho yanamuhojeje ku kwicwa ry'indongozi y'ikirenga Ayatollah Khamenei, bategetsi ba leta yiwe hamwe n'abasivili mu gihugu cyose mu bitero bya Amerika na Israel bibandanya. Kremlin n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ivuga ko Putin yashimangiye aho Uburusiya buhagaze ko iyi ntambara itegerezwa guhagarara vuba bwangu kandi ko hategerezwa kuronderwa inzira ibiganiro cyangwa se n'Uburusiya bukaba nabwo bwatanga umusanzu muri intambara. Pezeshkian yashimiye Uburusiya ingene bufashe mu mugongo igihugu ciwe, yongera kandi amubwira ingene ibintu vyifashe mu gihugu nk'uko biri mu itangazo, kandi ko Iran n'Uburusiya vyemeranije kubandanya bihanahana amakuru. Ku munsi nyine wakurikiyeho umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya bubandanye buvugana n'ubutegetsi bwa Iran, ariko akaba atashatse kumenyesha nimba ibihugu bibiri bikibandanya kandi bikorana mu vya gisirikare nk'uko amakuru abishimangira. Abajijwe kubivugwa ko Uburusiya bwaba buriko kandi bufasha Iran, umushikiranganji wa Amerika ajejwe kwivuna umwansi Peter Gates yabwiye imboneshakure CBC ikorana BBC muri Amerika mu kiganiro caca 60 Minutes ko Trump azi neza ubuvugana n'uwundi. Ni mu gihe amasoko atatu harimo umutegetsi wo hejuru azi cyane vy'intambara yabwiye CBC ko Uburusiya buha amakuru igendereza